Kuble bi perlok berjor baju singa penat ban sengap ki video kini ke channel tementa shwa bangin page ki program jing lekai World Cup menta kamit bat ke policy step ta tungin page shwa yi result jing lekai World Cup nen met per kunju por nem step ta ke jing lekai World Cup na ke group E dan ke kuru ko persija ke Ivory Coast lepas kini jing lekai ne ru stang jing lekai ru ndai pemenit ka Ivory Coast kali ban khor kenam job hadin magalaman pelim ya ke kuru ko la aran not gol neng bahkan jing job ka Ivory Coast kali oban rung sekarang kembali poal dekat bakamai ripuin nak ilas ni medan kat bak kurku nak ilas ni medan dekat bakamai tang cipuin kat bakal hab lit paying no tang nak group stage sakan jing le kai World Cup tung di pit segru jing le kai World Cup nak ju group E dan ke Ecuador Persia ke Germany lepas kini jing le kai rubut kendai 2 menit ke Ecuador kali oban khur ke 6 job hadin magalak muslim ni ke Germany la arl ke wigul dan bahkan ini jing job ke Ecuador kalau ke mai 10 poin nak ilai sini medan pada kebadan ru kerdan ke balai kami ikan poin jong grup I dan bahkan ini jing job ke Ecuador ke haban up nak top 8 third place kenang bahkan tikina dan diurung sekarang ke balai poar kan baga Germany walda ke syap lim kali jing lekai kali benrung pa sekarang ke balai poar dak ke main ru poin nak ilai sini medan tunggu di pixel baik ke jing lekai World Cup nak grup F hab dengka Tunisia Persia ke Netherlands lepas ke jing lekai ada buku kendai pemenit ke Netherlands kali ukur ke 6 job hadin magalap film ya ke Tunisia lalai dan lalai lebih gol akan jing lekai ke Netherlands nang bakal jing job kali yok sentan bandrung sekarang kepala po ada ke bakal main yo pun nakilas sini badan ke bakal Tunisia ke klaim lah ban kamai wat tak cipuin dulu akan jing lekai World Cup nakilas sini badan ke Tunisia kalau haban lit paying no tang nak group stage akan jing lekai World Cup tunggu di page gue pakai jing lekai World Cup nak keju ke grup F apa ke Japan Persia ke Sweden lepas ke jing lekai akan last step ke ikut ke jing kai lepas ke lamit bat baru atau ini tim ke liok lamar la cigul kat baru kut kendai 2 menit ke ikut ke jing kai lamar la cigul kat balang bakal dengan nami kai ke Japan ke dak bakal mai san poin nak ilai sini medan kat bakal Sweden dak bakal mai so poin nak ilai sini medan leng bakal ni nami kai ke Japan ke liok bandrung direct sekarang kembali poar kat bakal Sweden ban up nak top third place tunggu di page segwe pakai jing lekai World Cup nak grup D dan ke Paraguay Persia ke Australia lepas dengan jing lekai baru arli ni tim nak dukut sedang ke kelas step hadu bukut ke lamit kila kut dengan jing kai kilam la pengkijar leng bakal dengan namanya kai ke Australia kali bandrung direct sekarang ke balai keluar dak ke bakamai 10 poin naki lai sini medan kat bakal Paraguay dak ke bakamai 10 poin rengkat hi ke Australia lama rasa poin leng baki dak baki ken ya ki goal difference but nak kata tahu ke Paraguay ke haban syong atau dan ke balai ke Paraguay ke haban up nak top 8 third place tong pit sewe pakai jing like World Cup nak ju ke grup D dan ke Turki Persia ke USA lepas kini jing like ke ngamut ong ke Turki kalau yok ke 6 job hadin magalapan film ya ke USA lai ke argol wala da ke Turki ke yok ke 6 job han rekam la su bandrung sekarang ke balai poar kalau kut no tang hak grup stage kan gini lah kayak World Cup dah kebak yuk kamai tang lai pun nak ilai sini madan kan baka USA wala dah kasap 5 dengan gini lah kayak dah badan hakli do kan ikin pun dalam grup D dah kebak main rupun nak ilai sini madan te tunggu di page saki gini lah kayak World Cup minta kemit bertunjuk ke policy step gini lah kayak World Cup nak grup I ke Norway kan Persia ya ke France Singapore kat Argentina bro atli di tim keliok bandrung lupa sekarang ke balai poar kat ba kidon kam dekat nami kai dekat nam job ru keliok bandrung lupa dak ba main lamar henry pun nak grup jongki tunggu di pc grup gajing dak World Cup nak grup I kepada ke Senegal Persia ke Iraq ani dak por Argentina senya bro atli di tim kidon kam dekat job nang bakindang dan jengkermen banyorung sekarang ke balai poar kat ba kawai ke syap lim ni kini kendo rong direct sekarang ke balai pro r tunggu pit grup ke jing lekai World Cup nak grup H pedang ka Cabo Verde Persia Saudi Arabia ini lekai por sansteng lesai step bro arli ni tim ka Cabo Verde dak badan kerdan ka balai kami kin pun juga grup H kat Saudi Arabia dak badan kerdan ka Saudi kami kin pun juga grup H ka Cabo Verde kadon kam dak jing job kenang bakan tikina kenang bakan dan jingkerman rupan yorung sekarang ke balai poar kat bakan Saudi Arabia ru kadon kam de jing job kenang bakan dang don jingkerman pan yorung sekarang ke balai poar ka Cabo Verde de bakan mai arpun naki arsini badan kat bakan Saudi Arabia de bakan mai tang sipun naki arsini badan
Tunggu di page sekali pakai jing lakai World Cup nagi ju hi ke grup H pedang ke Uruguay persai ke Spain. Akan nagi jing lakai kapor sam steng la shai step ke Uruguay dek badan kerdan ke baar kami ikin point juga grup H kat baka Spain. Dek badan kerdan keban kongdo ke grup H ke Uruguay dek baka mai tangar point naki arsmi medan kat baka Spain dek baka mai sau point naki arsmi medan ke Spain karan kam dek nami khai ru labyang kalau kita nabi dan jorung sekarang ke balai puar kat baka Uruguay karan kam dek jing job kenam pakan dan jengkermen kenam kan jorung ru direct sekarang ke balai puar dan dia baka khai kahaban up naki top third place kat baka lada baka sapendim ru kahaban up naki top third place kenam pakan dan jengkermen ban jorung sekarang ke balai puar. Tunggu di page baka jing lakai World Cup naga grup G pedang ke New Zealand persai ke Belgium arphaj kan jing lakai kapor first yang lesam step ke New Zealand di kebadan hakardan ke Basau hakami ikan poin ke baka Belgium di kebadan hakardan ke Balai hakami ikan poin jong ke grup G ke Belgium di baka mai arpun naki Arsenal Medan ke baka New Zealand di baka mai tang si poin naki Arsenal Medan ke baka New Zealand ke don kam di jing job ke baka Belgium ru don kam di jing job nang makin tikina ban jorung sekarang ke Balai PUR. Tunggu di page baka jing lakai World Cup naga grup G pedang ke Egypt Persia ya ke Iran oleh lakai por Trust yang lulusan step ke Egypt di kebadan kerdan ke Bahri dua kami ikan pun jang ke grup G ke baka Iran di kebadan kerdan ke Baar kami ikan pun jang ke grup G ke Egypt di kebaka mai sau pun naki Arsenal Medan ke baka Iran ru di kebaka mai ar pun naki Arsenal Medan ke Egypt kadon kam de nami kai ru labyang kalau tikina ban yorung direct sekarang ke balai keluar ke baka Iran kadon kam de nam job kenang bakan tikina ban yorung direct sekarang ke balai keluar tentang kini ki program jing lakai World Cup kita kapur yang senyap buat tunjuk pola saya step kalau dan yang jong pik bakwa ban pik live ikan gijing lakai lang baki link pinjo hapok comment box ledap sang tenat asal kubur kan channel jadi gitu badang temai ngagar pat benur ban itu subscribe badan pin icon pada gede kristan pinjo ru yaki updates baman lakasnya kublash bona